Bore da, Ceryl o Byw'n Arfon yma. Dwi'n mynd i wneud workout bach arall i chi heddiw allan yn yr haul. Da ni am ganolbwyntio ar Gwaelod y Corff heddiw, felly coesau a phen-ôl. A da ni am ddilyn yr un fformat. 5 ymarfer, gweithio am 45 eiliad, gorffwys am 15 eiliad. A target i cwblhau 5 rownd. 5 ymarfer ydy SGWOTS, backward lunge i forward knee raise, cadw balans, frog jumps, neidio i fyny neu neidio ymlaen, split jumps a donkey kicks. Cofiwch eich botol dŵr